برخود ما جمع نویسکار کرد جان کرد جه ولات آلمانیا بمرید کم بهتر رانه بکنه سر بن پیکرنا یاسا قیصر جالی قصده و ما مستجان دم باش بریا حمود شتکی اب سیاست قصده اکو پیرود که بجید که سر عرض جالی که با دم اکو امریکا یاسان انگوسزان فرض دکه ولات زلهز نکار نوع انسان بن پی بکن قصده به سیاست بردامیه هنر دکرنا نفته بورجه ما اسد و دابین کرنا سوتمنی جرا چجور سیاست بجید که بچرانگی روبروی امریکا به انجام آنگو در انجام و سیاست وی چه بنسر قصده کرن کام مستجان اسلاف بو جناب و بو حنی کارمندن و گیانی حنی پاکروان کرد و به تایبت دین احمال کردی دین بارزانیان و سلاف بو که عبدالرحمن آبو که گلک برست گود چدلی در دور شهبای که بومبه هاتی بومبه کرن در دور ویتوی وان بومبنا یه حکمت سوریه نه هی حکمت ترکیه نه پیدش حکمت سوریه برنه تکلیه وانا برادر نجر روژا که پترول دای اسد دا تکلیه واناش دستپیقا سرطان بیده نشانه وی چیه پاراتنا تو هیم حافظ اسد مدین باجار کردستان حتی روجا ایرو یه دو دیه او خیزه دیه اب نلگل شورشنه نلگل دسلاتنه اب پشتی دراو خیزی که دیه تنه گلک جارا صالح مسلم و قلدار خلیل و الهام و نظام اوانا بدزی و با اشکره دچین شامه دچین حنیمین بن سای سرکوشیا سرپرشتیا روسادا دچین جمع اسد یعنی افتش نشارتن نه مثلا بتروله ادی نیوی جی بتروله هرما روجا کردستان دکوی دسته اسد و بوا بتروله تانگو توپن کودچن لدرعا دخینن تاره کودچن لأدبه دخینن تین داگرتن چه مازوت به چه کیروسین به چه بنزین به اوانا کتن تورکی که مرد بیجه که خیانت لگلن سوری تبی تیکرن نتنه ملت کرد تشتی که قصد کریه حتی ها بو خاطر حکمت اسد نتنه پتروله ای ضابط کرد و لشکر سوری قطیان ده هرم قصد ده ونده بود جیان وان کس نتان بیاد هاتن کشتن هاتن روتن هاتن سوتاندن تسلیم دولت کی دی کردن ام نزان حتی رجایره باشا ما مستجان ادوردا پرست یعنی اب سیاستا پیدیا کتاب خوش ما جا پیکر کو با اشکرات چنا جام روجه مع اسد و نفط بردوام و یاسا قیصر یا کو جام امریکا جه گرینگیه بن پیدکه اب سیاستا اینا که چه باندور الهلوست امریکی که لهمبر کردان دو سوریه یعنی و امریکا سیاستا خب چه جوری لیب که لهمبر کردان در انجام سیاستا قصده تزانه همه آنجا روجاوای کردستان یک کو هرم دبیجن باکر و روجات جزیره آن فرید نکوه دست رژیم اسد اما بمینه دست امریکا دا دبن سیا امریکا دا کره ایران د کردستان را یا د جزیره را بینگرتن اما یه دو دیه امریکا نخوازه قصد بیده تک بچن تنی بو تشت در راپور داتی گوتی که اف پیمان اف نراسته تجاره امریکا قصد جفار وقت اف پیمان نجمارتیه دی وقت عسکره کی در روش ضرورت دا جبر که بوان گرنگه قصد سر پیخ و بمینه بو شرعه داعشه یا همه کسی وکی داعشه مثلا اوه به چیه وقتی که ولو به امریکا ناخوازه قصد به پرد مینه به پره قصد هده هم ناکه بلا بفروش اسد بفروش ترکیه این ادزانم که کارک جبه پتروله دچه ترکیه دمینا یان را دچه اروپا یا دچه ولات نیدن یعنی وقتها گوتن ما مستجان یعنی امریکا بخوشی چاف پوشیل و بن پیکرن قصدت که یعنی چاوه خوشی دگری چاوه خو ندگری قصدی ولو دی جبو دو تشتایی او هرما کونها بن دسته قصد دا وکی جدایی هرما کو قانون قیصر سر بجته
يعني او قانون قيصر للجزيره نامشي بجارك جبركو امريكا ناخذ او هرم وك هرم اسد بيجمار ابيك يدو دي ما قلتيه امريكا بدي امريكا بقصد بماينا قصد هي لسبب دسبا الترناتيف بج قصد راتشيب بو امريكا ويلنجي خله بدي لقالك ولا طول كري فقر ميرانين كيسنجر تي ببيني كوتش سياسه دقرين للدنيا يعني قول مصلحه تاخذ ماشي مصلحه وانجي وايجاب دكي وهريما جزيره لسوريا نوك هريمكي جريداي هريما قانون قيصر لدمشق باشا ما مستجان فردا نها ما دام امريكا بقصد عود كي قانون قيصر النافشين بندستي قصدي بجيناكي هر اجبركو امريكا بجيناكي قصدي تبايا بيوستين رجيمه بسو ثمانية بترولي هر تشتكو بيبا جريداي دابينكي يعني فردا تشواتك تشمعناك جا قانون قيصر يا امريكي مال صار رجيمه سدماك وتسابيني تمام از قيصر دبي هرميدا بدهتي نملك دبي هرميدا بجن ناينم جبرك حاجاتهم بيتنا مثلا ابي يعني تشتكي زياده مصلحه انانيات امتيازيات وجدما اودا دست بدكيم جدما ترامب مثلا هرمن جزيره دبن اوي واندانا بن سايا امريكا دان لعفرين تي طالان كرن مروف روبرو لتين كشتن نخما امريكا يعني دبي ام في مينتاليتي فهم بكن في سياساتي فهم بكن بامريكا تشاور لحرب دركي كارتي نتن لسوريا الولايات دنجي ولوكريا دبي ام زانب او قصد دبي بري حرب تشكي جانبي كود وقت كده او بهاي بنزين وبترول جملات رازيتا دكي وملات لامبر دبي كافي ترهدان دكي بينج مروفتين كشت وزاروك كتي كشت ارزانترين بترول دي حكومتي ب 20 دولار برميل ب 20 دولار اف تشتوي سبا دسبا لسر قصد بيت مارتن وملاتي سوري نتاني ملاتي كرد ويش قصد ربيجي اف اري ملاتي سوري تشاوكنا شما تولو ارزان دوي اسد ما مستجان انت قلت قصدي بقوهاسنا نفطي بورجي ما اسد خيانتي للتفاقل السوريتك يعني اگر هي روجك جروجان ملاتي سوري بقشتي قال سوري بقشتي لدجي كردان راوستي جبر سياستا قصدي نا عرب جديد قصد تشتكي يعني بيدي او نا بخو بيدي نا قصد انها تشتكي بيدي تشتكي وقال كرد تشتكي دي مثلا بارك جملتي كرد ائتلاف دا ائتلاف قبلنا اخواننا ديمقراطنا سوسياليستنا كومونيستي برينا بعثيه برينا ابنا دزانن يعني كو مثلا ان كسي نوكي بيدي دفكري مثلا قلت لك الرحمن ابو عندما يكون مركزي باردمقراط كردستاني سوريا ابنا نوك بيدي دفكرن ليش هي ابا بي قشكرن بي خورتكرن دبي ملات السوري وملات العرب بالتقريب بزانن بريا ميدياكا كردية بعربي قالك خورت بزانن كو ملتي كرد بريئة بيقولناها ذكريارين بيدي دكيل دجي كردا ودجي عرب دبي افتش بيخويا كرن زلال بيخويا وباري جرانج دكتو تلفزيونين وكوا وك ارك وكدي ودكابي سوي حكومتها كردستاني حكومتها كردستاني ناي كردي عراقي الثاني اعمي ملتي كرد باشا قالك سباس جبوي نفيسكاري كرد جان كرد كوج ولاتي المانيا تب مراوي قالك سباس